sumadem beuna sawin ada lama berkayawan ada kasusum magei iya sudah biye no patam beusang rano nama nabiya ku peangku 10 wagu Hei, kenapa kami ngasih man? oleh mga panuro ganana salian samuna o sa iman tuwayan sa puluna ako ng makiyang bagubaran wow na adang penangapang Serai ko sa puluwa gupito na usuki pantakuron pero nasa marawi nasa madiure etero naruna kurong pagayo na potari muna lalawan na uber-uber saranaw nakagil si panaman manabiya kudang kudua puluwa ay datatalinan sa wanuang nambabaya kutang hari tibatan dan royal house naka giyami yang anon o ngangeni pirilas na dengko wangau Hei, karilalawi ina. uday san suka sa malangoni o ang tatarada to Ayan ay dudupang nama ko wakadarada to aya tadi detuluru di Hei! Pip kile kami nga. So, lima yulo niyo sang moniyok. Ira hinaya pemana benar na dudukon Hei! Oro di nagi gua Aduh. mata segap mana kana mana ada dokuya ada bina ya pemana benar nama udah tata Ay, mau de tatagunas lima yulo hasan. Nadi kaman kun tatang kiri ya pemana benar ayah dan si setanua lagi ya Hei! Malayam katang kiriyo, din pa kasarpang. Oh? Peman nataman sakian daya perinsi sarim Se. Imi namun tiasa marawi isa kubinang ataw iya matay dayan nananakon pa Uli nga si Putrisang Flower. Anaman ako tarin lalawi ay napinasama Putrisang Flower. Ano ubo na po tarisan pelawera ya pemana benar ya uto ay natagi mata Si Dato Sulaiman. Ibiran naman sakian daya ida to sulay Si Dato Sulaiman. Si Bae Akisa. ay iman na ay dukun bay akisa na sa kapamanapan naman ko
Valentino Cupido. Naaman na inuba ko ribo na kaya ko umangana. Ang benar sa dosan alam salamat kumi mementaisan.